shila abanye bathi uzodla imali endoda yami or indodana yami useshila umother-in-law wakho wathi uzodla imali endodana yami or uzokwenza ukuthi nokuthi sebekunikezile amagama abakunikeza wona emndenini kodwa uma uqonda imfihlakalo yombuso kaNkulunkulu ithi ke wena uzobona ukuthi okay mina la ngizele something else because mina ngingumntwana kaNkulunkulu mina ngingumntwana kuthiwa ngisidalwa sikamdali mhlamba ke ngibeke kanjalo so that lento uzoyizwa kahle uma ngabe mina ngidaliwe ngadalwa umdali ngidala ngothando mina ngifike ekhaya ngakhuliswa ngalendlela okanye ngikhuliswanga kahle kodwa ngithema ngifika enkonzweni or ngihlanganisa nebandla ethizeni kwashunyayela uthando kwakhulunywa ngothando lingenamkhawulo kwakhulunywa ngothando lika Jesu asithanda ngalo asifele siphambanweni kwakhulunywa ngothando luningi uthando ngikhuluma ngamabandla ahlukene lana ningixolele mangabe kuzolokhu ngikhotha uJesu sengisholo nawe noma ngabe ukhonza kaShembe nje bade ngishilo noma ngabe uyimuslim kodwa kukhona lo owafike kwashunyayelwa ngaye wa understand ukuthi uthanda into enjani so kusho ukuthi ngale kathi wena udecide uyihlanganisa nebandla kwakhulunywa ngoJesu owafika wazokhuluma izinto ezokuphila then it means wena ngalesi sikhathi udecide ukuthi ngiyasiphakamisa isandla sami ngiyamvuma ukuthi uyiNkosi nomsindisi then kusho wakushiya konke lokho okay then uma ngazange uzuzukushiye lokho then sinenkinga ke ngawe ngoba asizukwazi ukukubiza njengekholwa mhlambe singakubiza njengomuntu osontayo but asikwazi thina ukubiza njengekholwa okay ngikhuluma ngabantu abaqonda imfihlakalo kaNkulunkulu yombuso kaNkulunkulu because uma ngabe ngempela you said ngiyamvuma uyiNkosi nomsindisi then it means you leave everything uyeka lento wena okhuliswe ngayo wrong obuyibona yokuthi impela uthando ufanele liphume la ekhaya so now ngifuna ukubuyela ke kuthini ungena la kulomshado wena ungena uyakholwa ungumntwana kaNkulunkulu then uma ungena kuona then it means la uma bengayi display lento wena olindele ukuthi ngaba ya display njengomntwana kaNkulunkulu kusho ukuthi ubani kufanele ay display wena angikhathali ungahamba kuze kushone ilanga or uyingqimuze odongeni akekho yabo kufanele lento makuthiwa siyaxabana khanyo ngabe ngixabana nawe ngikhuluma na wena ukhuluma nami ungithuka usho yonke into ongasuyisho kumina uma mina ngithuli ngiqhubeka ngenza into ebengiyenza nginganakile wonke umuntu okuzwayo khanye uzobheka ukuthi ukhuluma nobani ngike yangenza ke lento ngeke ngangena esitolo omunye wabomdiya ethuka nje yabo ngiyabona eqhuma phezulu uyazi khanya ngeke sekayihleka ngabuyisa lento le ukuthi konje ngempela mina ngiqalazana ngoba bese ngibheka ukuthi ukhuluma nobani manje lo akhuluma asimboni ngoba sonke unayo uyaqalaza kanye nathi you understand ngiyacabanga ukuthi uqalaza kanye and up ngambonanga ukuthi ubani manje kubonakala indika la vele lo mndiya ovela wasala yedwa nenkulumo engizama ukusho ukuthi umuntu usala yedwa nenkulumo uma wena ungeze ukumnikeza lento afuna ukuthi akunikeze yona ngisho ngakuchiliza la ebusweni uyazi ukuthi ngisho ukuthi wena ubukhulumele phansi wayiqala lento ukuthi akwenza usakuchiliza kodwa abazofika babuke yena njengomuntu ngoba babona indlela enza ngayo so there's no need ke nawe ukuthi mawufika ekhaya labantu or kuma in-laws zakho engakuthandi busufuna bakuthande ngenkani but yenza izinto abazokwazi ukubakuthande ngazo one nje into ebalulekile uma ungena emndenini ongawazi nongawujwayele uzoqala i-communication because kune language ekhulunywa kaBhengu kune language ekhulunywa kaMakhathini kune language ekhulunywa kaZungu kune language ekhulunywa ngobese kaMchunu so uma mina ngifika ngijwayele language yakaZungu so ukuze bazi labantu ukuthi kaZungu thina sikhuluma kanje then it means I have to communicate uyangizwa uma ngabe angithandi u1 no2 no3 no4 abazukwazi abakaBhengu ukuthi anguthandi lo 1 no2 no3 no4 uma ngazange mina ngaqala ngawusho okay and uma ngabe angithandi kungcole endlini mina angikwazi ukuthi mangabe ngifika abantu awuzukulokhu baqulisa nje ukuthi ubani bani nimbona vela shiye into kanjena ashisa itshangadlile wena okwakho ukuvuka ekseni uclean ngakuzwa bazobona lapho uthi umakoti or bazobona lapho uthi ukhanyo you understand rather than ulokhu ukhuluma yes bese kuyisikhathi se-meeting then uyabatshela guys kukhona into engicabanga ukuthi izosisiza sonke awulwi ngoba bona for sure bayishiya ngamasibo ngoba khona into ade beyenza or vele language yakhona bakhule vele ayikho into wrong we understand bakhule vele uma wabo abawashela izitsha akaze bakhulise ekuthenini